Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bon chawin lem nei vin Tuni ni Simco September 2025 a hitain Tunin zong igam sungova thil hung ho thil so ho za chom ho hin SEICHAM ken no hitin Tuni I ho lim na diu a hile movan lai ekot thu chung chang ho hin se hitin movan lai ekot na chu I tabang bang thu anaki seiham koi hin ke ho khom na ananeva cham na ho an sim the hom ti ho jong hin se hitin chule niau cha mi tampin request nain bol ven a hin la phat akinei lo ji chun detail ta inwang ahong ki sei thei po in hi jong le Nepal gam sunga boy na ho Nepal civil mi hon Nepal gam sunga parliament ho na san ge jong hi an hal halewi ti ho jong hi mo a hin hi chiwa hi abailam thei pe na I pz a chu Nepal gam sunga parliament ho na san ki hal ha a hi lo la mi tam pin thina to ami za nam khanen ki to kha na ho jong anei thei ham ti hi main point chu neu cha hil chet na hin bol lo hitin aban le gam sungova thil so za chom ho jong aban bana in sei de wa hi hichiwa hi ga velo han BBC News a hi in BBC News a kona ki modung zuya chu Nepal gam sunga parliament house so jong hi meya anhal hawin chule MP izat PM jong resign akibole PM in jong apan muna kona nga na anabolin mipi ho hin tu a jong hi anti corruption protest so jong hi achi la pi jingwe ti jong hi mo a hin Nepal gam sung jong hi corruption hat le jing a phat chenga hi kinil na za chom ho hi jing a hi in hi chibana jong chu hi chiwai ga velo han Nepal PM pan apan mon anga zoba president ho jong a hi lo le president pa in ho loi jong hi ina in ho jong hi meya hal ha na dinga hi to gon anei vin nga hi ta chu Nepal gam sunga mo po na nei ho jo se hi civil mi hon na sata target a bol ve ti ho jong hi moin a khian khana social media dunga jong chu iga vet kit na hi le finance minister ho jong hi tuila del le wa vo kita vo na ho jong tampi a hi in hita chu Nepal gam sung hi anaboya mi pi zo se hi tu le tu a hi nasta sanga hongpot do sepai ho police ho to nasta kinoton ho jong a hi na hin la tu a hi Nepal government in pan a hin la tha kinin hi chi Nepal gam sunga protest ho hi curfew koi humin agam sungova hi army akoi tawi ti ho jong hi mo a hin mi hen khanin a hi le pi bola hi chi Nepal gam sung hung boy theya hung ki patna chu ipi ham tele hinge corruption jong chu a hi nai a hin la iga he thei di wa chu hi chi wa mi pi hung so san na chu a hi le social media ho ben akibol je a chu I chan ham khana mi pi hi lung hang hi a ji chu social media tu laya jong hi e ho Kuki-Zo nam neu pena ga ki sei han lang hi le nga kolle vai ho chu alien na tama hi ta ven a hin la e ho Kuki-Zo sunga jong hi tu a hi youtuber za chom uma hi lo le Facebook account ke hon za chom uma hi chu ho hin social media akona jong hi sumdam pp amo wa hin hi chu ho keu cha hi pon advertisement ki bola mi chiwa kona jong chu sumuna za chom mai social media platform ho ki mangcha khat ki ho to na khat ki za to na a jong hi ki jang a hi in hi chi social media ho jo se hi Nepal government hin thupi ina anani ti chu thupi chu kagam sungwa hi chi to bang app so hi chi jom ding ne dei wa a hi lawai le kagam sungwa nang ho app si mizo sin manghen ka civil mi ho in manghen na ti wa hi le documents detail ta nin piwin a khuti lawai le na app so hi kagam sungwa chi theilo ding hi ti a hi thupi na anane wa hi na hin la koi man anana sa lo ja chu a phat tip now a hung hin phat na chu hita chu a hin khaw le mi pi hoi lung hang wa
ki phinu a hin isei ma bang wa chu mi pi tu la ya chu online nge na sum hall social media a sum hall loi jong hi tampi a hi ja chu ama ho hin iti tu lai social media khang hi ta nang hon social media na ban hom ti a hi na sata ki phin na nei wa hi chiwa a parliament ho na san ge jong hi an hal li we ti ho jong hi mu a hi mi khen khat het thim lo wa hi le amasa India gam sunga jong TikTok KITI social media platform apps khat hungki bench hi chi chu ipgm tele TikTok ho a hi in aban le PUBG kiti holoi game azat ho jong hi China gam sunga kona hong kon do ho hin app sa chu ilu ting le register ki bol a hin register ke bol ting la chun imin I phone number I detail jo si ki pi a hin hi chi ho detail jo si pi in ho chu ama hon a rule dung chu ya na a hin to lo ja chu India government in jong ana ben pi a hi ni che to banga chu tu chunga jong hi Nepal gam sunga na umen a hi le mi pi hong so sanga ki phin na hin pat no hi ti hi a hong ki pat dan chu neu cha in hil che no hin tin tu hin I gam sungu wa thil so ho le thu phun hong ki bol ho I het thei di wa lom ho phabep hin sai lew han Kangpokpi Youth Union ho hin thu phon a hin bol ven hi chawai thu phon a hin thu phon a bol na wa hi ama hon a sei naw hi a hi la Kangpokpi Youth Union a khopi a kon khopi mi te le gamsung mi pi te iki het sa nom uchu Kangpokpi district headquarter mona inei u brigade M Thomas ground It's Brigadier M. Thomas Ground mun hi nampi adia akho laiza kiman akiman jing naban a sports lama khangtha tampi hin kho ki siam do na mun khat a hi in anei zidan ithepu akul in a hi ti a hi hi chi Thomas Ground kiti pen hi chapang khang tha ho dinga jong football pe na lang hi ta hi lawai le sports za chom langa jong khang tha hon ki thim chu na a hi lawai le khang tha hon man thei ta man na mun khan wa hi in a hin la tu a hi adin mun hi vet na hi le a boy ta hi za chu mi pi zo sin I het de wa hi chi thu phon hong ki bol hi ti a hin abana a sei be na wa chu a chi sa phat phabep sunga hin khamna thei judon na mun kilem pen dana gelzong ahung da tapon ground sunga hai hal zu bottle kisep ke ti chu hai hal ho na zu bottle kisep ke ho atam tan phamo ki salhe zing in a hi hizi chun tunung tu ban ting le khamna thei kiti phot bol na mun na mang a uma akimat do le god na sang ta ki piding aman mo zo si akipu ding hi ti pa hi KYU a kona mu thei hi ti chu nga phon bel a hi in azi chu mi tampi hin hi chi ground ho a kona hi sports lang azat ho a hi kizil na akineya mun nom ta akimanga mun phata akimang a hin mi khan en bol pe na akimang a hin ihung ki bal hu ting le hi chi bottle ke ho chon hen lang le imit chong cho thei ita sa ki su lem na jong za chom jong thei a hi za chu a hi thei a hi le ichi Thomas Ground hi khamna thei bol na muna gel lovin a hi thei ai le a thing thei pen le aman ding dan I ground nei sunu hi hoita ikivet kol de wahi ti chu ama hon a hin phon do wahi ti pa chu iga sei do wahi in tu hin Kuki Chief Association Technopal District langa kona thu phon a hin bol le het sa na a hin bol naw cha hi le ama san khosung ho bung mi te zo se KCA Technopal District minin kaza naw salam kahin PV
ti a hi in ama hon a sei nom pe no hi a hi le a hung lung ding 13 September 2025 hi nampi sanit ni Black Day hi gamsung namsung boy to boy to a hi le eima hobung chi in inam igam sung uwa chamna lungmon na nam sunga machal na inei theina ding uwa jingka phat bi ka phat bi khat a program ikigon uwa nam sung le gam sung adia pathin hinga TOUKHOM na ni kho a iman cha diu win tip na le tip na kahin bol kahin nei uvi ti hi KCA akona KCA Technopal District akona het sa na hongki bol hi ti chu iga het theine dewa in phono hi in aban ki na hi phai pi jang village authority akona su thin na hongki bol ki ne chi su thin na chu iphiam tile achi sa 5 September 2025 ni ho chun 2025 hichi ni ho a Sri Seikholin Seikhokai Haukip le Sri Hen Khopau Haukip Chief of Zojang Tek ki ka a boina thu social media Hungkiso Sri Seikhokai hi apa mail hei ahin KITI chungchang a hi het chet lo thu hungkiso a hi zi in sung min phamo akisan thimona sangta kahin piwi tu nung tu ban le hitabang het chet lo thu nung so ta lo ding in kahin het sa vi Sri Seikhokai Haukip hi keima Sri Seikholal Haukip Chief of Phai Pi Jang in ka in sung mi le kaban a ta ahi ti su thin nan le hilchit na kahin bol ahi ti ahin social media a za chom choma chong ki saina a chu hi Sri Seikhokai hi ka kai haukip kitipa KNFMC a zau pa mize pa chu ama hi apa me hlei ho ahin masanga pa na ku ki chate I chan ham khana na gen an bol gen thein ho chong tampi an umsa ahi tai tia social media a za hong ki ji ho chu tu ni a hi chiwa phai pi jang village authority hon hi chi chu thudi lo ki sei a hi bowi a het chet lo a sei a hi in hi je a chu hi chi to bang nung le ma le koiman thu he to lo ba social media a za I sei lo de wa hi ti chu het sa na le su thin na a hi nei ve ti chu in sim do wa hi aban ki na hi PM Modi in Manipur ahin vil ha na ding chung chang chule Kuki len ahin vil ha na ding chung chang RSS National Public City in thuso ahin bol na khat ga velo hen aman asaina a chu PM Modi in Manipur visit a bol na dinga hi RSS in aphal he jinge MHA in hita chu pact sign anabol va Kuki group ho to hoita ki ho to na nei manu hi aphana pha hi tia jong he phon do na nei ti hi mo hi in hichwa jong he ga velo chen Sunil Ambekar kiti hi public city in charge RSS a kona hi na mana seina a cha hi le tu chunga Kuki CHATEN home minister le Kuki community in special agreement sign anabol hi hichi aphana phacho mai ti a hi phondo na anabol ti jong chu mo hi kinin tu chunga chu Kuki CHATEN ki god dan chu a hi le war of remembrance tha sim kitna coffin ho jong tha koi kitna PM Modi ahung ting le vet sa ding kei ho hi chito banga gen thei ka hi vi ti pa hi vet sa ti ti ahin la hichiwa Kuki Inpi Manipur hon
thulu na ananei dung zui wa chu tu ni a jong chu CSO chom ho ta hin kimuto kinvin hi chi chung chang ho ai sei khom na ananei vin ama ho thulu na dung zui le hi chi wa Kuki Inpi thulu na ananei sa 15 April 2025 ni ho a thulu na ananeya kofin ho anasu anala do now anasu mang na ho hichi resolution number 5 chu hoita ki gel homin Kuki Inpi thulu na dungzuya chu la do a hitai ti a jong hi ama hon mi pi het dinga phun do na ho jong a hin nei ve ti jong chu mu a hin la e ho hi a hi lo bing a hi lo ding be a hi lo wa hi le i phat chom lo na ding hi la jong hi thu man lo khat ki ka ki boy na thei inam pi ki pal na thei za jong hi in a sei do kin win in a sim thiem kin we hi chiwa jong hi pm modi hung nai lova editing ki bola to sa ki din sa thu ki sei sa an ho jong a ki mo in chule status za chom choma jong chu hi chiwa CRPF for patrolling a hung ho lim anaka do wa hita lim ki kap na pa hi status amang cha a CRPF on Kuki lena a thu thun a chat na win Kuki ten hi chelaya coffin ki koi ho jong CRPF in anop no ma alado win tu a hi bona apai mang ta ve ti ho chan ge jong hi thu ki ji a status ho a ki post le ho jong hi a omen hi ja chu kichi thewe den ka nam me te ho hi chi wa thudi lo i se wa e ho dinga phat chum lo na ding ho hi sei lo ding hi thu zo sei jong lo han inam igam dam theina ding lang zo ai sei go hi tin e man hi ta chu khat ki pal na dinga thu i sei pau hi itiam khana tu chunga na dem pau jong hi phalesile India gam sunga dinga Prime Minister khat hin Prime Minister khat hung na dinga men ki got na nei na chunga status a azat chom mi seva di lo ta thu the thang pau hi nungle nang si nam pi si hi lovin I bon chawa ki pal na theyu hi ja chu social media thil post dan hole ilungel ilungthim na le jong le thu sei dan hi thiemoi ti pa wang hi kahin tip nom na hi win aban kin ai ga velo han Thadou Inpi Manipur hi chi Thadou ki ti ting le Thadou ta hon imaji win lam jathang nungjui Thadou Inpi Manipur mina kimin vo a natong ho hin tuni a jong hi thu phun a hin bol kin win hiat sa na press release khat a hin bol win hi chiwa ama hon a seina wa hi hille tu chunga su ki sign ho hi adei lo dan le tu chunga nam se pai hon na ato na ho til hen jan he ajong chu kana sei ta in bas khan an ki khamin hi chawa chu check ho jong ana bol vi ti hi chi to chun ki sam kaya tu ni a hi mango Thadou ama a kona press release ki mu khanin a sei chu a hi le agang theilam pe na hi chi hi Government of Manipur le India in hoita an pan khom hlona gam sunga thing noi hoi su mang na ding na ngai to de wa hi ta hi nang hon SOO signable khomova thing noi na wa jing wa hi le mi pi dinga hi a safe boy agang theilam pe na hi chiwa action lawin lang gam sunga thing noi ho sumang tawen ti ho chan ge jong hi Government of India le Government of Manipur hi chi ho hi nga hi tip na ho jong ana bol kini ti jong chu mo ai kin hi abana hi FNCC ho thupon ga vekilawen hi chiwa FNCC hon tunia hi chiwa press statement ahin bol na penova aseyo hi tampi asaina ve ahin la ama hon adoma penule tuni a hi chitabang press statement ahin bol theinaw hi ipgm tele zan hi a bus a passenger to ho innocent aga ti khel leven innocent passenger to ho anasu boy na ho le gari check anabol na ho hi tanghul naga gamsung ahi in hi chitabang Kuki CHATEN na bol hi
thildi a hi po hi za cho gang theilam pe na nga win a khuti lova hi le naga kiloi khom hon jong kuki cha te chunga action hong kil ding hi ti ho chan ge jong he sei win chule ama hon a sei be ki na wa chu kuki hi refugee a hi in ama ho hin hi chito bang na ato theina diu lampi umlo hi they don't have a right to do this na eti chu ama hon hi chito bang thilbol na dinga hi tha anei po ve legal ta na ato theina diu tha anei po ve hi ja chu agang theilam pe na kuki militant so hi kuki militant so hin public koma ti chu milham ho koma hi ngaidam ki thuman agang theilam pe na hi chi ahil chit na hin bol hen lang mi pi he nga ngaidam ki thuman a khuti lova hi le gam sung hi hung boy ding hi naga mi ho kalong kim po ve ti a chong hi hi chi to banga naga gam sunga kuki thing noi hon vaina hop mova hi chi to banga bas ho na kha mova na dei de na cha lo ho hi kei hon ka dei po ve ti jong hi phon do na ahin bol ve ti ahin la ke a ko na wang chu jan hi thil so ho chu ei ho la ei ho ki ven theina dinga hung viral a hi in hi cho jong hi pathin na to khat hi ka tino min hi tu a jong hi mei te hon hi chilam pi ahin zot dewa hi le a hung kon do ma sangai vel sombe ki gel ding hi a phat na jong gelin tin a si na jong gelin tin ahin la agel dan ho chu iga seinom pe no a hi po in I seinom pe nu so a hi le hi chi video je a hi tu a hi mei te ho hi van leng ti lova anoi langa lam hla na ding hi nasata ki cha a hi ta ve ti pa chu nge iga ke sa ke no hin tin abana hi a hi le mi pi tep na le het sa na ti a hi in tu ni kho a hung ki phong do a hin hi chiwa ki sei hi a hi le kuki CSO lam kai ho zo se na ke ho khomova hi chi thu hi sei khom na anani wa point ho chong anapi wa hin hi chi neu cha ga sim lang lew han neu khat ga sim do hi te tu chung a hung lung ding 13 September 2025 Saturday ni kho a pu Narendra Modi PM of India in ichen now khotol le pathin in APU gamlei sit ahung chot lut na ding chung chang a seile sa hen lang wang sit ta in kuki cha te dinga black day ni init new ilung hem new hi khata jong le aki gel home in igal mi tevin hita zo igal mi tevin illegal migrant a hi lo le refugee foreigner ti a eingo na ho hi iti ti now adi lo dan chu hichiwa illegal migrant refugee foreigner 18 na ho hi adi lo dan hi ipu ipa khanga pathinin APU ichen now gamlei sit u ahi dan chule indigenous mi momong ihi now I custom I culture hole traditional ho vet sa ta la le phondo thei thei po do thei po do zo ding de na in akilom thei pena iliam zo divin kuki inpi le ato home pi kuki CSO zo sin pha akisan ahi ti ahi in hichito kelhon chun Manipur tep na le zuiding in anoya bang mi pi tep na le tina hi no hi chi ga tha sim ke no hi ti hi chi to kelhon chun mi pi tep na le zuiding in anoi za bang in ahung ki ta lang in a hi a point khat na hi chi ni ho hi ei ho dinga sanit ni
ahi to kilhon in eima hobung chi a KCLF hol thusu bol ban zom in nilha kai khom ho in tin a tauna a in iman ding uvin ki het sa uvin ahi ti ahi in ani na ahi le chule ei hosa nazal a igam sung u ahung chot lut ki got ahi na to kelhon in mi pin zong het thim uwa lamna dance tina ahin lamna le el tol nalam a bolova ima khova Kuki-Zo chate dinga apha chom thei ding lam zo a eima nampon chi a ikivan a akilom thei pen akilom thei pen lam zo a inaki got chi divin nampi tip na le nge na sangta in ahung ki neizin ahi ti hi phondo na akimo in hi chewa hi aga ki khom le thu na nei ho president KIC ahi in general secretary KIC ahi in vice president KCA Sisipur ahi in aban le general secretary KCA ahi in president KKL ahi in general secretary KKL ahi in president KSO general secretary KSO president KWU general secretary KWU chule president KWOHR general secretary KWORH ama ho se hin hita chu Kinop Tona dungjuya chu sign ana bolovin mi pi tip nale het sa na ahin bolovi ti su iga phone kin wa hin tu hin UKNA hon kukinam sunga CSO leader ho to kimu to na a thu na ananei ho ga velohen movan lai court itipiano sa hita in UKNA le Kuki-Zo CSO hon ki ho hla na ananei vin ama ho ki phat sa na hi point sagi a hin koivin hi chu ho hi ga velohen a khat na a chu hi le nampi machal na dia tu ni ho a anoi za bang hin movan lai e court Kinop Tona akinezi ti ahin akhat na a akinop to naw ipiham akhat na a hi nammi pi ho thalenga Manipur integrity ke loading ti hi soi kaina azaw poi ti a ti ahi zi in gi na la do pi ahitan masa cho ninga anate pi wa ninga sunga gang theilam pena nong ki su then de wa hi ti ahi za chu tu ne ahi anaki ho hom wa hi to bang point ho hi ahin la do wa hi ti ahi in nampi movement masot din Kinop Tona ahi ti hi ahi in mi pi ho lungdei banga lamkai hon pan ila de wa hi ti hi point khat na ahi na point ni na acha hi le National Highway 2 hi ki hong sa ahi zi a aki kha poi ti a soi ki kai ahi na hil chet na sang pen ahi ti ahin hil chet na ahin bolu hi san pi na anei tawi ti chu apoi ni na ahi ahin phong do vin athum na ahi le SOO sut jom sign ki bol ni khu a kon in ni som gup sunga center sarkar tichu center government political talks anei pi dia amasot divin Kinop Tona ahin ism ti a don selo kha ule mi pin democracy gamdan bang a kiphin na ho masot jom dia Kinop Tona ahi chule organization in zong melma kika panjeng ding ahi kinep pi umta SOO makai hon talks masapen
chân này vewin tin kitip na anei uhi mi pin ta san ta a nga hat a tosot dia kinop to ahi ti ahin ti chu ama hon point thum na se hoi neu khat ong sau je me neu khat het thailo vai le het theina div neu cha ga explain leo hen hi chuwa so hon sign a bol na wa hi tu a hi first talk hong kit ding a hin hi chi talk hong ki nei kit ding hin mi pi deidan sa chu hong ki thum pan ding a hin hi je a chu hi chi chung chang ho a hin sei ma sang wa hi mi pi hon to sot no hi tin ama ho a hi tu chunga ama hon kitip na anei ho pa hi chom khat anavel haw hi ti hi chi chu inga phot de wa hi ti pa hi a hin sei do wa hin ali na a he le political talks chi kon le vai hun phat ho a mi pi to kiza to na public meeting nei khom jing dia kinop to ahi ti ahin hi chiwa sei ki no cha hi le political talks a chi ding ho cso hi han soo ho hi zong le a chi ding kon jong le public meeting nei han lang a hung hlun teng u jong le public meeting nei han lang mi pi ho hi he thim sa jiu han ti hi a point li na a se wa hi in anga na a hi le separate administration ut pondicherry type ma tailo movement dang ki phalo dia kinop to ahi ti ahi in hichiwa hi ut pondicherry type ma chu ut with legislator kiti pen chu hichi legislature zaw lo pa hi ahi le chun ki pom lo ding hi etm khatna tc ho po autonomous district ho po ahi le hi chu ho jong chu mi pi dei dan ahi po in ki pom loading hi tu le tu a mi pin kidin pi le mi pin i dei pen ut with legislature kiti pen zo hi a hi le chun hi chi dung zu yai ki chal thei ding mi pin jong ki to sot ding a hi ti pa hi kinop to na a hin nei ve ti zo a point nga na hi na point gup na hi ai le nam isu a tribe clan level a thu so thu sei tu a kona ki phal loading a bol aum kha le nampi ki hen na thu so a kila pi a mo akipo diu wa kinop to a hi ti a hi zan ha jong chu in a sei ta win thil khat i bol wa kuki mina e hung pan khom wa i pan khom na chung wa jong ei ho tribe atum be a announce iga ki bolwa atum be a thu in ki sowa eima try ma kona nampi thalenga thu in bol ji pa ho hi cho hi talo ding hi I Kuki-Zo council tu chunga jong sign a bol na chunguwa ama try min thu a hin so ji wa chu tu chunga jong hi chi to bang thu na hi ala wa hi ti pa chu I het thim na diwa iga se wa in koima chan tu a patna ama tribe mina thu aso ta loading thu ki so dinga hi le nam pumpi he na thu ki so ding koiman ama clan ama tribe mina thu aso ta loading hi nampi ki loi khom na ti lo wa hi thu za chom se ya khat le khat kina theina khat le khat ki vet da theina ho hi koiman a bol ta loading hi ti chu agup na se wa hi in sagina a hi le central sarkar in buffer zone phata a maintain a ball pi diu I ham ti a melma sungla pampot a kha le bol dia lom ki bolding a hi ti a kinop to na a hi ti hi a hi in tu a hi center to talk nei a hi ven so ho a hi win KZC a hi in center to kinop to na dung zuya chu ki kap lo phot ding I chung thu hi hoita a sei hla ding ti pa hi a hi in a hin la itiam khana center I hin su lung hanova ama ho sei bang I hin zui kha lo wa hi le chun mo I chan na theyu a hi lo le kuki chate chunga action na la theina a hi ja chu hi chi point sagina sei pe no choile center for zone buffer zone hoita maintain hen a hin la mel mahon a hin pal ke wa hi le wang chu
chungwa khut ki hla ding hi hi chi ting la chun central government in ke ho ei oi mo thailo di central government e kuki chate a oi mo thailo di wa hi ti hi het sa aven ti a chu kinop to na a hin nei vi ti chu hi chi point ho si chu kinop to na nei ho a hi in chule a chaina a seu chu a hi le hi cheng hi nampi ma ho chi jang na dia movan lai ekot min kut a organization le lam kai cheng in zui chi dia nam pun lap noya kinop to na kisim a hin nam mi ten a het thei dia jathang ta a kita lang a hi ti pa hi a in phong do ve nei hi chi hi mi pi mu ding le tu a mi pi hon i dei ingai ho jong hi lam kai hon hi chi dung chu ya hi ei ma kai de wa hi ti pa chu dei sa na movan lai ekot ti a hi anamin vova hi chi to bang point sagi ho kinop to na anei ve ti pa chu a hin phon do wa in chule kanami te ho kaga sei nom pen cha hi le KZC kiti hi mandate ki bol lo hi mi pin vote anabola tribe leader ho jo sin mandate bolo ti chu nam det na aneva tunia pana kuki inpi hi lo dingin KZC Kuki-Zo council mena hi political talk kinei hen ti a chu hi chi wa hi nam det na kinei ama hon jong tribe leader ho jo si a hin hlen do wa pan ala wa hi in hi za a chu a hi the ai le e ho sunga ki khen thei kha cha jong ki umlo kuki sub tribe sunga leader son ta ho ki leng do a pan kila a hi in a hin la tribe tina thu in phon tengule tribe khat le khat kina na thei ahong ji je a chu hi chi to bang ki ga na ho hi hong ki se ma hi ti pa chu he thei ne de vai ga se wa hi in chule tu ni a jong chu song pi wang kho a tu ni pu sem thong hau kip song pi pa statue hondo na le song phu hondo na ho jong an nei vi ti ho jong mu a in program ho jong lo hling ta a anak chain a hin la hi chi program kipat masang nga chu zana hi mel het lo hon spray color spray ho hi mang cha a hi alim ho su sit na ding le asong ho su sit na deng nga hi to gon aga nei vin zogam zomi ti ho a hi aza za aga ji pol vi ti ho jong hi mu a hin hi chi to bang hi thil phalo ta inam sunga khat le khat ki khen na ding to banga hi na I tong jiwin ni cho hi a hi the ai le avela Kuki news thalenga jong request kain bol ke nampi thalenga Kuki news mangcha tauna kain nei a hin a hi the ai le kanami te ho ilam kai hovin iza kai hi hoilai chu zogam hoilai chu Kuki len hoilai chu marlen ti ho hi a bon cha ma na sunglanga ke ho na nei so ke wa hi in a hi the ai le milham hon khat le khat ki mu da na theile community khat ki ka ki lung to na ho su se thei ho hi I bol ta lo divin avela kahin ti min hi chiwa na tong ho jong hi zukham sawa ho ngen hi dikit dewa hi in ki hol lang ki hung man do jong le veng sung nam sunga jong la ding do la jong hilo man cha thei jong hilo ho hi chi ho na to hung hi kit ding a hi ni ja so a hi the a hi le inam sung igam sung ki to na ding zo hi igelwa pan ila hom zo divin avelin kahin te min chule hi chiwa song pi village authority hon thuso ahin bol na khatno het sa na ahin bol naw hi ga velo hen jing det 10 tisu nang hon hi chi video na na vet tengule det 10 hung hi ding a hi tain det 10 a pat holjin nung ti na hi ho ahung thim teng le na ho azin nung teng le zan a hi teng le ti taute he thei de win hojin nung le nunga gol hang hi hen mi nu mi pa hi zong le koima tin tong ti ding da tin tong statue complex lam
hi hen stone casserole lam hi zong le koima chi le wa le lo divin hiat sa na kahin nei u vi ti hin aji chu hi chi thil ki ji ho jong hi zana ke bol hi ja chu zana hi koima mo wa ta lo ding ti hi a hi in izam ti a thu ki sei na sa lo a boina hin to a le koima mo achan theilo ding ama mopo mo akipo ding ama mo akipo ding ahi ti ki het sa vi ti ahi in hi chi hi zan ting le koima hi chalai mun ho ahi wa le talo ding mi nu mi pai nu nga gol hang hi zong le koiman hi chalanga hi ilam hla ta lo de hi zan ahi ting le ti chu authority ho akona village authority ho akona mu thei ahi ti chu iga phon do hin tin chule tu le tu ahi Mizoram government jong nasata Kuki-Chate gen theina ho hi kithopi na thei chana hi ei kithopi wa hi in tu a jong hi Mizoram a patna aizol le Churchanpur ki jot mat theina dinga hi helicopter service ho jong hi nasata Mizoram government in jong to gon ani jingi ti jong hi mu ai in pathinin eilung se no vintin ama hon ato gon a plan ho a project ho jong hi hung lo thing paintin Kuki-Chate to ikizop mat now hi chi to bang project phata ta ho ai nei ho jong hi alo thin na devin pathin hinga iga thum ke no ven hi hi chi chan chu tu ni a Kuki News mangcha a hil chet na le igam sungowa thilhung ho imu ho a hi lo le zat update ho in sei thei naw hi chi chan chu hin tin tuni Kuki News ve zo se na chung chi ven ka ki pa in na bon cha ven pathinin phathei na bo jing taw hen